ene yen ahwefo ene nwumere nso yemamu nyina adwo eba FPN TV official eso baby awo bia ebia baby awo no eya no pa baby ewia baby enwumere baby awo bia no ye de ho nchia e de emaw ye de otumfo nyankopon ase se waboye ho ban na wama na watwefoforo aba beto ye ene ye fiada Friday the 15th day of August osome motwe eda etoso dunum nyame de yen kwa ache yen yeda na se enwumere nso yen dwumadie yen program a America kre ne be bosome na akire igusu a yedi ewo afidikasi yeso ayato din kanwa wade ye ehye dwumadie a yahya da yahye na yede siesie aware na afi nso yede asiesie mabunu ana won a epese wo hyen aware mu enti ene fie bia yasan aba ifia da bia no wotwe no so ekosi no wotwe aha enti monhye time no so emaye ifia da bia no se nyame ede dum yenkwa na bibia nsi a 7 o'clock to 8 o'clock no so ede kosi no wotwe ti baby a wo bia no e bia wote kam ana wo fie baby a wo bia no o subscribe wo Facebook a ubenya ye e wa ha aha ena nwumere nso ye program a ye hwe no ne botai ana ne topic no say commitment ana say ahofama ye sha ade yase program yase na ye kyerɛkyerɛ ye tiefo ne ahwefo say awade bia no se wanka ne hye a ebenyinya na ware no nso se wo ka ne hye a abebia mfa ho mfie dodo a adi wo ka wade ne hye a tambia ware no eye foforo se de eye papa ejedu eka no aha nti ya kyerɛkyerɛ ama yehu se awade no ejina fapem enan so aware te se table ne nan no eye nan na se aware fo no bo moden aso o mede be gina sa fapem no so a aware no enye dadada na de bia aware no ebe ye mono enti yedi kan a kyerɛkyerɛ fapem a edi kan no eye love and submission odo ene ahobrase yedi kan a kyerɛkyerɛ ye bobɔ so ene de no ne de edi kan de etwa to aha nti ye bobɔ so na mo ye ne mo hyase no ne mo de yachi sa enti ye wo faithfulness no kuredie a no so ye fapem ba ko a aware no ejina eso ena afi nso ye wo good communication nkita hodie papa se koso wa awade mu a ema awade no ejina aha nti eno nso ya kyerɛkyerɛ ho na ne etwa to a enne eno nso eye fapem no ba ko a awade no ejina so ene commitment a ye kyirimu akankasa mu ebekase aho fama enwumere nso ye mpenimfo a da ne da nyina ye ne wo mu hyiemu abedwafo a ye ne wo mu edi dwumadie ene nso nyame adom won aba abeduru ene last week no na ye papa ejedu na akwantuo de na koduru ba bi nti no ni ha but na nakoma edi ye achi nyame adom ejedu ekoya aba abeduru nti enwumere ejedu ewo ha ejedu ye ma wakọ aba na baby akọ e hot say e de nyame ase echire so e ewrade adom echire boko last week na ne afi pa so na me afi mo do oh
na busuafo nyina ho te say ya dum bia ho ye ya da urade ase last week na oni ha no maadwo abo adwuma papa ai maadwo baba me pa cho akwa aba yeja busuafo ho te say ato yesu adum bia no so urade adom yenso ye ho ye aha abedwafo a yedi dwuma no aha nyame adom ye nyina bedu mo somfo a menso me host program etintim bibia no eye elder Anthony Finn said ye mo Canada enwumere said ye di kan no ahaye FPN TV official say wo kasebo bi wo announcement bi wo dwumadi bi a wodi a wopese ye bo ho da wuru ma wo to nsafre ya ye beba ebi a wopese ye ba na wobetena se na dwumadi na be take live coverage na ye bi yi wo ha ma wa eno nso ye bitumi aba se wopese wa wo ba ha beto airtime na dwumadi a wodi no nso wo bo ho da wuru a eno nso akwanya ewo ho ne ye tifufufu say ye di kan ka say ye mo amunti na ya sheda de afidikasi ya ba bi say nti wo ba ye bebo awo na dwumadi no nso akoso fefefe ye numbers no na egu screen no so no 05 44 36 72 27 ofre ye ya wonsa ebe kan ye mabedwafo mema mo akwa ba biu senia ye kan ye no aware ne fapem enan na ejina so no ene de twato na ye ka ho asam na enwumere nyame aye adom bebre ebre ne nti ye koso commitment ne ye ka ho asam no commitment ana se ahofama potokasem no ye nhwe dictionary ne bi ekirase na ye nhwe ne nkirase kakra iwia ya to aso dictionary ne ba ko ekirase commitment is a regular task which takes up some of your time. Commitment is a regular task which takes up some of your time. And dictionary ne bi nso say commitment or say commitment is a duty or responsibility that someone has accepted. Enti ni a ho chiri nyina ne se yakase commitment a eye adwuma bi a ubi afa ato no se obeye na sa adwuma na ofa ato no so no efa ne bre bi it takes some of your time. Nti adwuma bi a adeso bi a wafa ato no se wo ye no efa wo bre Tisana dictionary be etre. There also mean no or say it's a duty or responsibility that someone has accepted. And also eye adwuma bi a obi a fato no ho say obeye. They say obi aka ntam sa ade we meye. Ohene ba bidi ade na wasuai a kire na manfo sa ade we meye nti aware ya pam said da na ye kan ajadu asama da kono so eno no maadwa asama da kono so a enyumre ye bubu ho eno no nti se ye kase ahofama bruni a kire ne de ase yemfemra ya nkase yakan kase me ye kase ahofama ewo awarem amfama no ye betimi ehunu ba bi bebre nti ye kesa ahofama no a ne nti ase ana ne nkire mu a obekire medical ba jedu first me wi ameba ma yo aso yo eja fe medical no ase na ye chia ye tifu nyina se unya bre se bre ko bia obibiye so se unya atwan ye na omutie yo ti exercise say ya na ye kira de na yisua de ewo awade ho
our dead and 5 minutes there. And now they get yes, and yet the year no. You can say, and now the last year. The door, the second doors. Tonight they kind, it is your ma. You did bobo, tonight it is your not their total nano, and then there you do. Yamisum Crambo Grana, who could into force or dog, GD, and Odo Gidi and that's all. And no crime, yes, sir. I will quite a young night to do us. The Casse, a farmer, send a woody car church as with a calf, a farmer, a what him. Several phone 6 them, I said, me there, to say, what shall boss say, O baby? The friend of a farmer, a CP, Marie Atason. To the farmer, let us say, I don't know what's the kitty say over here. That's what the home of farmer. To be the whole buffer, dear, send me the will. That's what the home amma send me the one. Say, come out the home buffer, dear. Asante, as an Asantoa, also the home buffer, dear. It is obedient home ma, it's what the home up buffer, dear. I don't know where any friend of a farmer. No, I did do. Yada was sick, so be then a home apple for the year. Now, me sit out. My boy, I hope for my what you also kaka crab boy. I'll tell you, Madame. First, I'm going to see a tea for near a phone. Kawari shit in a Malay Yabe. Now, a Jaffin, I'm a farmer, no one. Said there be a cancer, a Juma. Into Yemi and no ya factory, I won't say, yeah, Juma. As I say, you free your woman, ye pim. Now, your day on bar for dear to say, dear, never come. Ye bob, I am. They are bob, oh, some men, I'm so many soon. Into me free my woman now, so now also what free go pim, no, I come. Your pet for the end year. And now, what shall I go now? Our lady Mushay, and to say, I will room say, a nipper me, Yaqua, here. They say, now you're the farmer. You can't your home boom. I been back. Now you're the year, my thing. No, I for Yamin Shira Mopa. Said the dictionary no Kayano, and one I can cast any moon so, and one Abemusa. And he come a variation no, nature say, a home famano, and who he a pa, a bois, a mate me the can, Yawadi, she. And he, Mushremukurano, a Bible no more. Going to form my decanity and son. Walking kind verse 1 day ebana. Or say, or even knew on one nipeduasu to me. Name Ukunu. We are no assign Abba. I can say, Ukunu so anyone one nipeduasu to me. Na nehere. But young had ne our rear air coso. You say, our rainy baby, our heart. I say, ye quack baby, no be I from an idea. Yako. I say, ye quack baby. I am found to say, be a Yako, Yakonwa. You would have quite him say a copenwa. Ubi I from Nedia. Yen and Yako say a quack of pet and one. We'll say, you do a no be a day. From Nedia, I couldn't feel. She say, I say. Awarena ye wareno. Akwa kuyi bibi se ubia ko pene de. Aha. Nti ama aware problems bibiri abasa aware no. Anasa aware ane aware ekoso no. Yehu se commitment no or say a regular task which takes some of your time. And additional I can say a responsibility that one has accepted. Nature say,
sɛ yɛhwɛ deɛ dictionary ne ɛka ya na kyerɛ sɛ ɛyɛ apam bi a ɔbaa ne bɛrima no ayɛ apam anaasɛ aka ntam sɛ wo asodie ɛyɛ mɛmɛ deɛ wo bɛrima no nso wasodie ɛyɛ mɛ nso mɛ deɛ a responsibility that one has accepted yɛka sɛ responsibility a asodie nti sɛ asodie ɛda obi so a ɔyɛ den ɔyɛ ho adwuma nti mama yɛnhwɛ awareɛ nti nneɛma a ɛyɛ responsibilities ɛwɔ awareɛ mu ɛsɛ awarefoɔ no mmienu de wɔn ho ɛyɛ den ɛhyia mu ɛgya do mpakyɛw deɛ meka no so watena ase commitment ne yɛ asodie a yɛmmienu yɛfa ato yɛn ho so sɛ yɛbɛyɛ na yɛde aka awadeɛ no hyɛ nti saa asodie no a ɛwɔ awadeɛ no mu a ɛboa ma yɛaka awadeɛ no hyɛ na awadeɛ no ɛnyinya no ebi no deɛ mama wayɛ yɛpɛ sɛ yɛtiefoɔ a ɛware aware bebree a ɛnyinya na anika nimu no yɛpɛ sɛ nyame fa mafotuo so ɛna mo nkyerɛkyerɛ so na wɔn a edu saa mpɛmpɛnse no nyame ɛboa wo na ɔmɛtumi de ka wɔn aware ɛhyɛ what are some of the commitments in the marriage? I just feel that I was say the question say the cabo bobo ni me biso no aware ayadwuma ye you ahofama enye anofama o enye anofama sa eye ahofama nti bi aye no anofama e di ano eneka emo ni padua ne de ya twense je so bi ka so de no ho ahofama na tete wo no nyina ato so you ode hu nyina ato so etu se obi da no ho ato so nyina na dwene na akoma nyina eda so you eti ebi ni se wode no ho ato so nti no o se o yare a yare ehiawo ene na didi so ehiawo sasa no ho ato so mi afira ko ka che no amese o mo pese ma eti bi bia eda so and also be beard also. And so you say, a farmer, Massam, but how I know how. Many year, a also, so many year pa, also. And I was really the year also. It's made gain in our also, and out to the night also. And because I made them in foul, there be now we young from my year or so the who go idea, I'm from my year, pa, who couldn't the dagony, the only as also. And our pastor did in answer so at also. It won't general. That number could be said, our is sorry. Who have me announced me show? I read, who show me. Our day might get the master as one out of me. And also what I wish I myself to show. It may show now so heavy. It may only a dousel and also being a dousel. It may die. May minimum crime on her room. Major number generous and they have our farmer to walk our day. Eje do nyame nhyira wo pa ene aware bebre a yenwonwo utie awarefo bi a eware utie ensam enema omo namu a na so bi nware e kra no nyame amwa no a nesa aware no kra enya ni kama no se aha na do eja ese aware no eya asudi a obi afa nipa no awarefo na fato omo se omo beye de ebeye nti asudi e wo aware mu no eje du aka bi wada roma yo atwa medanse asudi ne de ise ahofa ma ye kan osun yemienu na yate ye ho ase na ya wale na yakọ enti meme som wo nso so ese wo som ti se bia enkomodie ya na edi kan kita ho die edi kan yi yemienu ne yakọ akodu fi afi wo hawo ye me hawo meme so de ye wo de afi bi wo kro ankomodie bi ma no ma wo no atean
me se me yese yenye we nti eyesa esom na nka na esese me de som no wa mehu bi aba be hye ho nti esanse yemienu ye de yehu nyina ema eya ho fama me som wo na nso asom nti enkomodie bi a ebi asem bi a meka no kora na wo mpa nya akoma bema ana oba nya akoma na tie nti bi a mekasa wie na osi bi asem wo ya wo kan ye de me no nya adwen esanse me som wo na wo so som me na me tie wo de na nso tie me de nti de wo ne me nya adwen me sro ne de hin nenne no ase captain fo mi enu tifie nti ya captain mi enu aye tifie enya de a aware ne ka na hia ahofama ne beba ebi kura me ho kyere me ana te se de na papa ka me nti apo ebi a me sorry anope nka me dware kura ebeboa enso so ye misa wo mpokura se na na wo be dware ana se obe o fi wo beda hosa enso so wo wadadwe ye me dadwe na me de ne yo dadwe ne de nka no kwasem ni ebi a ma dwa na wo pese o ye dai min senso bi mam ana se me mo o sei wo som na me so maso na se wo jama me nko ade a ahofama na emma nti ahofama na ye wo som a ye som wo adwumani wo sofa eja sofa na na no so asofa ye me ebi kura na akoka ye me enu nko na ye wo fi ne nipa na nti apo waja no wono debi wale de ya ahofama mama ye mfa ye hu emema ye hu ye mfiri wo pem ye nyi pese minkumnya eni ahoye ate se de na wo kan ya kwa fuo mu ne ye kopenwa awale na se wo de ye mpenwa wo wo ye mfu nwa ne nko nti fa wo mama me na me nso me fa me na ye nsom ye ho na fie wo enye nika awale no ahofama ne bemu a ebeye hihyeshi kama wo fie ho ahofana bemu a ebema wade na ye hihyeshi nyame nhyira mo pa nti ahei no na di adanse mo nsema mo kanyina no kire se aware no commitment na ewu ma de ka aware no hye no sacrifice to each other what wo ho agba for there ama ukunu na ukunu so de na ho agba for there ama enti ebasa se meme de me ho gba for there ma na so de wo ho gba for there ma me a eno no ebo ama mitumi de me ho eye dey eto so bonzo oba no ana ba mande ne wire nyina se se eno ebasa eye bone ana eye bone ebasa obi gina nche a na wo mo nche no nsem bebire no se no bisi hu no nyesa na wo hu no boye nzo mbeka ndi nipa de obe bia sa enti se basa na disappointment bem dia na ya na esi so oba de na wire nyina shini kurumu na afi gunse be man wa disappointed na say we dini hwa ma okwan bi so e basa de na ya na esi broken heart me kwa nra ebi achi obi abetena me nchen ya nra teseje ahometia be man ne yira omuti na ntokwa sa be man yakofo oba afufu wo klase ntokwa sa be man na buru ni mi asa o si be mfrena ene wa fo bo na butu ato ama ne wo man ka ho hwe ene oba na ye na hunti na onu so bo obi nti obo obi wie na afi na be man wa bo na butu afo ama ne ene o mo pe ho asemaka e ma sister na de na wo ye no sese wanu na ho so oda wontimi ni di wontimi nya no hwa de na o ye no kwa wonye ebida no na mse wo sese wo boy ya wo boy afi na mo sa kwa ko tue sika enti sankanya entokwa bi ama na ho fama obi ade ne ho ato no yonko so obi agi ne yonko di anka we nyina ma sese e ka kese asa ba beta enti awale fo etiefo ni abrefo a yere da bia ya kasa awale no obi anim ye nemo ye sua na ye kire
ye besre e bia me ka me say na adan na obi timi ebi onyankopon timi di obi ho adanse ye say nipa asmesi wotene na abonefo no nso nyina agu adan na obi di ye wotene na ye nso de ye ntimi nka say ye nso ye betene nti se obi yetimi aya ye nso ye bɔ modern say ye be ye ya wale ni ya kanehia ye betimi aye sa na se dia wale de no kwasem ni ebi mo ama aye nwo bi mo ama aye nwo ne ye se nya me se yensan ye chi nkai kane do na ye hu hwe ye nim na ye sre no yenkai na yenfa ahofama no inshim na ya wale no so yenka ne sheda yo madwa nyame nhyira o etiefo na yahwefo broken heart chingofo mo kawa wade ya hye dwumadie na yeguso no ebi afe na watching to FBN TV the program ifiada ibia yeye no 7 o'clock to 8 o'clock ena yeguso a yedi na ne botaya na se topic a yetiti commitment in marriage ahofama ewo aware mu abadwafo kyerɛkyerɛ enim sɛ mutie na asopɛm a mode ɛbɛyɛ adwuma nti mutie na mo hwɛ nyina no na mo subscribe na mo comment na mo share yɛpɛsɛ ne ayɛ nyina nkyerɛkyerɛ awodo ayɛ nyina yɛpɛsɛ yɛhu sɛ mudi yɛ akyi na afei nso ebi akwan bi so na wawade na kwa koduru baabi na efutu ede man no wacha sɛ wo de ye adwuma na wo humpuntuo bi improvement bi ba aware no ma na maka ho asam na yehunu na yenso ahyɛ yenkuran yada mo ase abadwafo ya menhyira mo pa sesei ade a ye ka ho asam commitment eboa ma yetumi ka awade ye hye no sesei social commitment ehyi anese ene nipa se be man nyesumye na de yetiri atono so ene ma nso bi se mema bi nso so se e ma nyesumye ene yedi wonti atono so en san se sa bosha ya se ye ho commitment a waware mu esese ye no edubere bi a yentumi eni so ubonsa ama broken heart anche be ma na ache an eche be ma eche oba nti asa aware ne nipa wa no asa obi a fa ne ho adwene nti insese nipa no de na koma ene na adwene nyina be ma ne yire ana nikunu no yenhunu sa ne ma no ewo aware mu di aware ma kuba ana yehunu sa abusuafo maadwa ede pa na yenye na sa commitment ya ye ka ho asemi ebetumi aboa ma awarefo ya gye ho adi se mekunu meyire mede me hoto so a obedi me no kra ma broken heart entime ya ye adwuma kwa ho yehu ne ma bebreu oba fifififi bi na hu na se de osi bo life ebetwam no wa bodam na enye bibia ese be ma ne kun na edi ni mamo broken heart na afa na adwene afa na adwene abodam enti ama sisi awarefo even ato kristofo mpomu ekoso se be ma de oba de wo de wire nyina hye ni mu a obeyi wa ma bedu baabi kwara no a wo ho akere wo ho no na onkai edebi a hono na hede edi onkai mo bi aboa no na wayiwa wasa atwede enti sa broken heart ene bosha ewa ware mu a yentimi ni so ama sesei sa ahofama ye ka ho asem commitment no
yenhu ne saa ewa aware bebree mu obeda na yenhu saa na obeda na etumi aka aware hye se anya adwuma be ma aware no so anyinya ma adwo efutu ben ede na yenye na saa na ma ekosu ma broken heart ekokokosu efutu ben ena yemfema ya femme da hase ena yesrese yensamra yechi yensan enka ye kanedo aware na ye ware se yeyi peseminkuminya efiwo na ye de odo eni ahobrase no predie no enyina ka bom ebe ma ahofama ye de be mema ye ho aka aware na hye se yenyina ye ya adwen se me mfa me renhye me kun efi se bedu baabi no yenya saa trimopo we etikopo we ya de bia broken heart ne de akoma no ebe sei de bia enti yesre etiefo eni ahwefo se awale ne yenya na sese yeye ni yi ebiribi na me ka me se me sofo pani bi o se adwo anka wa wale ngyire obi a na me meti hei mini obi am ka me de e kire no e ba se de mi hu ofia na me hwe se me ankasa meye enti mo obi am na ye enti e kwan a ye mienu ye befa so titru se e ma no be ma na akoma koso a e ma na mrafo awon brasie ni nti brafom e na be ma nso odo ni nti susuma wa akoma nkoso se be ya wo be kai wo kan do na ye mienu ye de ye ho amema ye edwuma na ye wo fie wo no enti se wuyi wani na me so me yi mani a efie ho enya nika da bia me se me fie ho enya nika aware na eye hia efie ho be ye nika enti ye besre emema ne nkai odo a ye de shaase na ma no so ye nkai ahobrase na ye hu ye kunu foforo ne ye bre ye ho ase set afoforo na eka menka bi efi se me papa bi o si se wuti ni obi ti nye pa nka se open na yi di wo na wo ko wo kwan enti wa ko kwan no esese wan kasa uhu se ade na me ko ye me yankasa na me ye na ade e ma obi ye ntufo boni bia na de se be ma no mpo na koma akosura oba mesre obrafo na kwa bia wo befa so kasade abotre na o de twen wa ade se be ye fie ho be ye nikanti ma ye nkase me fa me bre nhye mi kunu me fa me bre nhye mi yiri mu na de bia ma ye twan wo fie wa efie wo enkase enti captain fo mienu no ma mo ntine fie wo ba ko mrafo eye dan a ba ko beba fo na oba no so ene sese wo ba fo be ma no kosoro se dan a oba bra fo me se be ma kasa na wo mie wa no so obe kasa obi beti se mo jebi obi ante nti ye be sre tie fo ni ahwefo a da bia mo hwe ye kan wa ware achi ye nyina ye sua bi ye nyina ye tie bi efi se ye nyina ye wa ware ni nti se ye be kire ye nyina ye ho na ye nyina nso betie na ye be san akwa ye kan ne do na ahyase ye de do ye no ye kai de a ene ye ma bia e koso nyame nti e be ba fo nti ye kai ye kan ne do nyame nhyira wo pa madwo a ye kai ye kan ne do na e be bo ama yetumi aka ware ye ne hye na ahofama no commitment no so beba ejedu broken heart bibiri esisi wa wade ma ama awarefo bia fa na ho adwene awade no eni aware na firi yi highway no so amane ejedu efutu ben ena wode ma broken heart ayekoko so sa na ma we nyina de na yenye awarefo enye yo eja film das
akonsidi ane ase abehono wo akofa momo so bi den ho emma ne kunu bebia ono wo chine bo kotobongu akonsidi awo akofa ne se echireti eba sa na se no ba pena no ta so jaye akonsidi a mahu wo no se ampa se wo do ho ato ayi no wo yere so wo do ho afam ama enti wo bi bia ye wo de pase enti obi a wo chiri wo hu wo na wo ne ntama sama wo se kwado wo de do kura jimi do ye fa do ne kwado bi ne mo se ye de nchechire ne ntiase odo ne ntiase de wo se sa ofama yi ba wa de mu a ade kom se e de ayonkofa e ba wa de mu ayo so ahofama di ka kom se ayonkofa ba wa de enti wo kunu ankasa no wo ye wadafo etu ni din komo woni ka o se kitsem na sem ne meyere edin komo ko ka sem bi sebisi o sire ya bo tito ko no wo so wo de wo je ni wo kira tise wo so wo ni din komo ehun se ti ayonkofa ahofa ide fa papa de ka ho ni ayonkofa ba wo de mame de tise mi se na ma make enya anofamo aya ahofama etu no ho awura wade no to no nyina na awura wade no etu ti wo san na awura etu wade na ko no nkwasa wachi ebi no kwa se ko na ya mesako eno ne de wo kwa enyima na so se na wo kenka brefo se ya wi ataso sa de ye beye etu bibi no be ti me ada me etu he na wi ka de ni ame enu ana be na wa eti si sin kiti se wa wade wa eti tenchenchen eti do bi ye eti se na ma adwuma ye me na me yere madafo no na me nua no na me bibia no na me kwase wa kwakọ eniti akọ boniti mechi na chedi be na wotwe na pese wo sane so no ko bonfo eti akra me wona se oba eniti dam so na me sasa ma na eti e bone enya bone rani amo eti ni ti no onu kwa sasa ni a obeche mama tra ho na ma me de ayi ama me na me san kakra ni po am ja no ya me san e ko ntam che onu a wo san na wo chencha na me san me yiri ti am akwa ne fura wo se kotobuku enti mi yae ebi se na wo ka se ya ata so me de be ye de sa eje du eti san na ma na wo ye no e na ma wade no e ti ba mu tie na wo kan bi se me feel me ko ile afili so wo yiri tu kwa na te wa fiwa na wo yiri pa bonfo wo kunu tu kwa se wo yiri feel ada ko di na wo twi de bi o so frɛ wo na se be me bi ti fie na se o tu kwa pa na ni dia be frɛ wo yiri se sa bon sam no ko fi ado de ya whatsa it was sa wa am ni kan be fie o do ti wa bi no bi bia na de ama oba enche se wajimi ne mo sana ba ba chetwa fa ho fama no no so do ho ato enti so do ho so no do so mapa me kan o secret tete se oba de ho de ma ne kunu no ko de ma ho yi a oba pie no ha na bo ntia ho ko bodo ne da de bi da o so na wa na o ye ko me fa ho sa so me ye de ho ato na de hie bia no o ye ma na de na fa ha me kunu oba wo kokko a wa meshi wa yusu na me kokko do it is our family aduma awade timi gira fapen we na ma wale timi gina bibia no be hihi me de sa professor no ayese every ataso me wale owu bibia no be na fe be yere na fi ye gina ya kasa ntokwa be fie de kasa afi ni de hine ye me de mo be suafo ya me koma be suafo ho me tama me tete me ne ye se do hwe me di no yi de bag si ho o tun we no de atum o tun ye o pake na okora be suafo ana so me yi me bag na so me tun me tell me da shame you know say o bisa say na o kwere say na o kwa me ko abi so na o kwere nkwala na na bia me ka me ko na kwala na so say ba wa da o afi fo do say wa back ni be yo o so pack am so pack eti sa nyama nyina yesua edru
Enya duro. Ya do me say, eduru me bi na say me yere me fia kon tin bakra. O say de wo bakra na mate na asakasa. Na ko na tete wo na wo ba. Bi etina. Wo so aya ma me na che ka. O say me na me ba. It's a former say so wo gira ho former so a. Enya de wo ma beka. Enya de wo kuma beka. Enya de odafo beka. Bi de me wa na no na me wa. De me yere beka na betie. Ba ji me kura me yere anu no. And I did pump pimping was a media yam. It's me yam ye. I'm made na yakono. It's one I made at me and 20 do come or be chama. Generally, you read it. Maybe I don't know. Maybe I don't know. Maybe I don't know. It's our dear, our dear, and for the one night change what could do, so what does not of or polishioner. I bet you know we are. I'm so crack. So, but I could be not born there. Then you be a man near Towers. Most of the men in traffic. It is all the upcoming women are in a crowd. The shall suffer for every year. I do. Yamisra, Obama no oba TV na bia ye mienu nko akora na yo sa kola bi mbo wo mu abia de ko no ni wona mehwe aduane na papa ya da wo ma se mienu ani ye di wa boa me na ya wo aduane ye di ade achi ya na wo hwe aduane na wono ko awonye na mo nko nko fre ko fi papa mama no me ofu enya ono kwa na se de bi ofu ya da ku bi no obo awo enti wa bo an mfa man da bi ama ne nya adwuma eno kro a wo be ya e wo kwan a ye fa so a ni nipa enti sa kwansi die we nso ba adwuma na be ma na ebu a wo fie ho no akoye sa ase na adwuma da bi abra be ye onye enti da ku bi na so wo ya ama wa ana wo ya ama ye nyina mfa no nya na adwuma da bi ya ofi papa be ofu ofi papa na bubu nzuo da bia ofi papa onidi nti ye gasra kwansi die ne wo mu ya mommo de se ye be yi ye fi o ne ya sum ye hu ofi papa boa me na me nso me boa na sa fi ho be ye nika fi ho be ye nika na e ma adwa na e wo kan se fufuwe e kwan a wo be fa so aka no se da bia kura na wona wo se oye ma wa e kwan a wo be fa so a be kanu mi akwansi die ya ye nti ye no eduru bre bi a ye no mkasa etimi ma anfa ma no etimi ye no papa etimi enye ni de ma me kai obi ade ma so da na se ka me yire di tratu so ma sasa ne ti ye ma no o mi wura me das ne das it wo china say esa bo apoda me sasa enye me ya bio debi enti sa ne me yo se san so ma akra no bo fufu ma fufu ko o ya wura de so enye oduma oh, Mura Medasi. It's in Medasi, no? I see him crying. I'm watching about 1 pa. Who said, Obenya Katua, when you have a crab in Gas Obenya. It's immediately me feel on me, fear baby. Yeah, and change myself, I didn't obey them. You boom. It is about 100 day on my summon. I'm here. And you just say, I'm a farmer. Don't over, however, now they're now we and my interest in me. No, something else here. Sir, and he and check a more first of I didn't be many in your idea. Just boy. What's why if you are busy with the before the account? Was it? Yamish, me there had we sitting in our because other part. Now my family come share and my tosso. My job had it there. Baby, to me, they're not so late, but not tosso in our cost of fine. Now you find. Nancy, you say we deal with it. Yes, can you? The engagement of you, and any year, ever been tomorrow. Yen kan nyina mom na yenye ebe ma enije aba ho on se enije be fie ho a na aware na akase eno kura ma nyame kura be fie ho nyame be fie ho nyame pampa mu debi we si nyame abetena fie ho enti wo mo sa adwene ye ba ko a we adwene ye ba ko nti na ofa ne ba go no so fa ba asa adwene na anko ye ba ko a
obesi se bia be good e mfa kwai so so obo enti wo se sa na mpra me boa bi ka ho na so adwene ya ba go nti wa fa me nso mafa afi na wo be dwan kwala no na wo ra fi na wo kwala e wo ho na nka wo fa de akọ eti sa enti de ye ken se we ye adwuma burukuati bie ne wa ebesi wa ware mu pressure be bra ba nyina fa ne dia call yi nyina ye we ebusuafo ensema ye ka no ensema ye te do so enne due ya obi ba machi na me ni ho be ka kire me yire be ma kristo ni o ne yire ene ne mate opia na ne yire ne mani aje kaka motobira obefia obia kweshe obia mo ene ji bie ne fie ho ena wo ka kire me se awira wo se me wom kra ne se baako odima bu ne yira na obo na ochechire no wenya kwan abiri mu na we eyaware kra etifo ene ahwefo amutie ye enwumere kawawa de hye dwumadi a yegusu a yedi program yi baby a yedure no eyade hu hia papa wa aware mu ahofama sa ahofama ni awade mu a awade no ekoye te se bi wo degem ahofama ni mu a enam di kaka na se nipa mienu a yakọ ewure mu na yakọ penwa obi a fa ne de akọ ne fie sana awade a ahofama nim no aye ba awade ahofama wo mu no ye nyina ye paade ma ye ho ye nyina o de ye medie menso o de ye medie asamba obi ade ba ku bi a ha me titi ye papa no mema ne ma ne tia na bibia se ya peja me na me yetire me na me ye bema me na me fia me wotumi enti se adwuma bi ne ye beye na dan na waton me kwa mkoka hey ebi esisesi a me na okasa yi na waton papa ni waton hu ne manyina woton dan won ka kira wo yere wasi ba ko aton anka wasi mienu waton wanka ena eba asa no ma me ne dia hometie ne sa dia mintimi ena ne ba ko ha da ma no kokotine me na so te be waton dan mo asa ko hye bebi to say wo hai dan wo hai ena sese yale abom na yale ne bom no ma me na kokoye ne da bia hu ma me na na me ra esan se kunu ne ye ni kunu ni ntina da bia obesole abesia ko akohwe no ba o ha kesi a aba beda ho enso bia nka ho famma no eye adwuma ene ye mienu ti ye ho ase ena dia wo ye mi kwa da bia ma no yensem ya mo ntie bi ma yen yo na yensem no so to da bi wo ho a e ka asomo be me ye na akwaka hey be me ye na kaka hey e china na fe asako na beda ye so enti ye besre ye papa mo e ma ne nsem na bi wo ho a ya na ye enye bi nyina na ye ntoma enye nyina na ye wege ensem ni bi wo ho a ye nso ye de ne ba mo ntie ma yen na kokokoko a e besan aba sese ma me ma ye ha papa na da foma wo ntime nya hwe e dan mienu papa waton sese wako ha dan na oti tinke bia wutie kura na wuja ba ku bia nti mema na ye besre mo ya mo ntie ma na be ma oba adwen de oba de no de we ba e ma na ye wa adwen ni bi mutie ma yen a enso ye nka ye bepe yo that's it nyame enshira mo pa ye bre no ya ye be nti ye kase ye ko break a time no be re nti ye the be meet be mienu bi to aso na fe amamfo ye followers no omo comment a odom de aba na yakwa kwatie eje do nyame hira mo pa eyi me wo fa seketu abi oya de bi man ye me fe pa me ka se me bi na me ka e wa ha
young boy a wasi so na omote okumase ya na be ma na ye adwuma e wokurom kejetia na baby omote no nso ho na yire kwa ho na yire container o ha oye hairdressing ewo na boy no sore abrante no oso no okwa adwuma no na wadi ka akọ na yire no shop ho wakopra ho nyina na wahihye ne neme ni nyina sisi ho organizer bi ho no de ho agya no nti na yire no bedwiare nkwara na bewie na obeba no na chese nya afi na o sisi ho oba ya na oba be start adwuma meko bia meko akoto no e na me busa na se young boy ena me busa nse na ade na me pe na adwene ade na aya na wo yesa be sisi ha hihye wo yire ne mansa no wo so wo fa e ma no o me ya merentemu enti se wansu so ni mu amoa no kakra na uja ne manyina gunu so a enche bia bo se waye mere adwumaden no waye mere wonne nam kra bo se obi kura hu obeka se wo maame no na afi na honye wakọ se wonne ne kra bepie ne mu wusu ni mu na wo dan no wo boa na adwuma ye mu ne bibie mu a wo se tambia na ho ha tambia ye fresh ama oni chi no ho and I'm so wide papa. You couldn't papa and no. Enti as I said, commitment a year juma. Commitment in a year juma at the cow dear say. Said the year do can. And my don't a year day in yini. No, do I or do you said down or in yini? Be also in yini, sir. And so I don't want to share them. What's a more water corner? Not yini. Na se na mo sha se wa le da no dia na ya dia bam na ya dia abam Abrante ya wo ye we ya wo so obi tie kire kura na wo kan bibia obefa onfa san me ka se wonu wa bi ata so anya de obeka na betie sa na wa ya na adwen se adwuma na wo ye no nya de obi ka na wo obe enti akwara na ka se me ofa se nso yene no asanya enye me ofa se pa but enkwala ye no mo sai se wa ha me nema bebe wo se wo fa me sua wo wo se wo fa me sua enye se tiefo na ahwefo ye te ha nsema ye ka no ye wo practical experience eje do e kan no practical experience ena me aso me obi me te ha yi a me ka say at that thing a me host program yi me yire a me wa no meneno yete se ntafo me yire e madamfo ena me so me na da me ni adamfo ba bia na me edu ba bia efie metimi ema me yire tranchen me se na me na me popo a me yedi ko ja ona ma bon kwan me nam ka tero me yire ho mfa no a me private me price sebi manimu a me yire na ho mfa no osoku ne brazier ana se na underwear misi ne kama aden me dono de nyame de no amame a no te o se me dono no hu se me dono and ono nso ye good ono so domi odomi amesume do bi o sa domi o so wo ka tete nyo o se aware te so odomi amesume do sa odomi amesume do wa sa na ye ko enim example me ba cho house so ye nsu ya bi e to da bi o ha ye mienu ayete no e bi ana be ma no kwa oni ma de yo e bi ana be ma nsu ni ma de yo pa no obe ni mu ye enti se be ma wuni mu nkwan ye mi ku woni mu nkwan ye me wo a wono ana na hwe no me ka me last born pe na me wo ya ma me behwe asa wono ana hwe me ene wukuru wa ya wo ya de enti bi ana wuni aduane ye oba e ma ni bi titi wa kwadro ne nsanka e bi ana wukuru nu aduane ye ahofa ma ni nti ben no na se aduane ne na wuni mi ya bra fom na won kire obema bi wo hon so so a
oba ni nimu ye na ono nso nimu ye kwa na odesere no di ye besere di obi anim ye bia ye mo boa ye ho na ye nya aduane no ene kura de emutiri ye TikTok ni ade ye suasua bi wo pe bi sua na wo so ye bi fa won sa ye aduane ma wo na ho fa ma no ebi no yo etiefo na ahwefo de da ye kwesi ya ne pitu ye bre no aye bia ne sa baby e duri no ye tiefo na ahwefo a omodo omo comment ahodo aba na ade no aha ye bepese ye de sabri ebe ma won ti ye ko studio na MCA na comment ahodo a aba na ye pese okan free ho mum e ma ye na yetie aha okay it has how wires and to defend when they were very cool name Islam and the topic I'm going to buy a comment commitment our reading we are my people must is about on our the kind of a so to very much good evening I'm watching you live okay we so if we are fancy and I say sometimes I think marriage is about understanding because love can fade as time goes on. Good evening. I'm just a senior can or ANTRC. It's a recording now. Or don't know, Bema Winyama or a suit me who to me for Poka. Tiasiano or and remember, we see a beekeeper or Nidia so ever be run. Nami H-Town. We are very much accuracy and was a good evening watching you live from Mount Fontaine, Newtown. The honor very much accuracy air show if you. Beekeeper or Pam was say one thing is if you are committed or made your mind of doing something, don't give ears to people. Greetings. Yes, and the organizers said, oh yeah, we so say our remuno. Obebre wo ho ase na munyina no se ne wo ka no wo dia ho fama ya aduma ese se wo yi wa so free ni amanfo kan ka ho nti sasa ne ma no betumi abu wa bam ti se ne beekeeper kan no nyame shira brema ko se wonderful ese ne mo ka ensem pa ti se ensem mo mo yi pa wo wie no se aware so ye se aware so gina ho fama na se aware no we know say marriage is work just as prayer is work. Say also although we know as our warrior a juma send piebo and so a juma sana was a my warrior and so a year to we free a very much opposite and chain. Silas workers in a kumfi and was it and then ma was it and then ma pesa pa kufi papa ni ya papa. Tiseni na ma if now Nukum offering Kofi Papa to Kofi Abibi. And you say, Nema, Epes, Adi, Pa. The Silas workers in the Kumfi, and was a cassette. Mammy Adwa, where we no kind. A son, our kind. A friend of Kofi Papa, so do. So we in the car. To you know, Cassa, hey, Mani Aji, more program, you pa. There's no small team in FPN TV. FPN TV, that's a small team here. Team here, I'm watching. I'm in Sham Pass, I'm more like it. The MIA, I mean, and Shams last workers in Kumfi. Where Darlington at the Kum was any marriage that is based on commitment is eluded of broken hearts, broken home, broken home, broken trust, fidelity, everything is broken. Our commitment in the my name be a bit new. Our real and no, 10 years, we say, Bakuna, my Bassa, who says, I'm away. That is a Dema M. Kui, to wait if they are Darlington at the Kum. You know, say God bless you
and thank you for this education. That is an ambition of just our man. We also come and say this program is Mawa. Okay. That is a professor check this program is okay. That is a some or patch. That is a program not to be. We so every dance and Jacum, I may usher and room trial. We are Amasika, Pamasi. Good evening. I am watching you live this evening. Also, so what the hours or Shamus, I will tea and someone are more air cannon. Amasika, God, which bless you. We every okay, dance and some go grass and say, me as a wife, I won't, or say, okay, me as a wife, I won't marry you when you come back to the next life, you will learn your lesson. You that is a group of our listening. Make if you cry, and that's what we are so sad. Be more. That is a someone who had come our real moon. Be a no, and we are done to Najicum. Or the share by 18, and was the Mechiamo P. You know, say, I like this point you suggest. I said, and some are more can. I know ye are more than man, I said, many adjective part. I say, a turn of Kumasu ye are. But you know, say, it's not because I am a woman. That's why I am saying it. But most marriages are unstable because of unfaithful, okay, uncommitted husbands. Some husbands are wicked. I just say, you can say in there, because of say a member in the credit, a member in the own farmer, and a member of the shooting one day. One day, yes, your banking work and you send the echo custom and when a Rice Media Hub, no, I say, I am witness to my father's mistakes. He made in marriage when he didn't take some of the advices of his wife. Okay, today he regrets it big time. That is no cancer or the and that's me prodo what you see what I'm telling. The people that was a Papa team, I'm not saying that so when you go and they walk and say, Yakan a history. Today, he wished over it, but it is too late. It's a name. But so you are Kaya, what teams you can answer, can say that for Fabby Moa, professional and two in a year. Until I make our Rice Media Hub. Where Eagle Power TV and was good evening watching you live from King Jesus City. Okay, King Jesus City. Then we and Walker say wonderful program. Mr. Sam Walker. No, say if all of us are committed, I think the marriage cannot rust, crack. Yes, or say Sawarim or Bad or Farmer. Emma wa farmer and their difference and natching and as our learning idea. A busy. And here can our nation, and there was so be our modern say, or Emma farmer a year to man. Where a Eagle Power TV. We should a Rosalind 99 and was say our real year a Juma at the say a foom a Jumati. Would do a phone as one or one. But the bounce nice and no binding Murafanina, Sana, our real social at year. We are Rosalind 99 and Eka was in a me in Shram, Medamo Asi, that's a last walk and Namisham. We are Rise Nation and was blessings as a Shram, no say a Juma Pa, or say a Juma Pa here, a body, that is a real or bomb about some way Juma Papa. As I said, you bomb a pass of pan to a pig and send a mom say more than Mapa. And the papa who was so amame was the be now that was you. But I am for Facebook, so MSC Moon message for Facebook where it takes media and also good evening. We say so a Margaret Mensa and also good evening watching you live from Bogosu. I am watching you live with my sisters, okay, with my sisters from Bogosu.
we send our greetings, especially my friend. I miss you, Pa. You, a tear for ne, I have for baby, and there, ye program, and ye Yankasa Hono, AC. Kawawadi, essay, and there, media, and topica. Na yakasa no commitment ahofama enti yesere pa se wawade no ma wade na koduru ba bia se eye de awarija ya ba enwumere yensam ne yafutu a ye de amamo yin no oba woni ukunu monsan mochi na nsema ye kan no monhya ase mo de be ye adwuma na mo hya ase mo de be ye adwuma ebe kan wade ne hye na wade na anyinya no ebe san ejina ne na so bi ye sra mo pa se dem di kan ye no e bia na aware no problem bi ne ade ba mu na ye hya ase a ye cheche ne ade no wo de aye adwuma na edin kanya bi aba na say the improvement bi aba aware ma na mama yehu na me de aboy aba so na ehunu say adwuma na ye di no me di echi nyame nhira mo pa eti ye beko madwa ola sweat me ba je o me da se no an me ye kan kawaware ye hye ya ahofama ye besre tiefo ni ahwefo eniema ni bi wo ha ya na ehurahura YouTube na wachire nti ye besre YouTube na moba no nyina mo nka makoma ntomo na se de ye chire ya wunya nware ya fa bi na me ye wadom na ware na wagu na waware nso a ma ahofama enye adwuma efise ye adwuma na ye fa wo hye me hu na me so me fa me de hye wo na ye nyina ye ntene fie wo ma fie wo enye nika na se aware ne ye hye ye nyina so ye ni beje fa sa kan yi so achia etiefo ne ahwefo a ye bia mo hwe ka se nyame nhira mu nyina ye chi obia medase ejedu ever pay ejedu aware mo professor wala submission oh they make can say ebi a tie from utie ebi ana unyantie kan number bia wale koduro no na akati awe mpasa tuka say dem kan bi den dia say kra enkechi se koko akati baso a yedi didi tikuso bakati lewu bakoko ni yare no se mutum gwa se di echa se wa wade na mo ja kra ko tamba bi kra no di echa e be kaso amen na sai fofo eto dum ni echa kra de asese asema me e ma me se nyinya kra ye de die ene mefi aha na beti mefi die kwa ne ye de mefi betu mo na ko se di echa enforce awade no de ko du awo agensem de ko du de ase kra no nyame ba mu a e be fofo interesse de masibi ya damasi bibre FPN TV official ena mo hwe no se de di kan no se wo advertisement bi a uhu ye ya ana oba ya kachi ha ye na obaye nhihye na watimi aba be di udwuma ewo ha your numbers na egu screen no so no ya so ye ha ya so ye ha your numbers no ene gu ho no afei nso se o pese wo be so ya asene ewo yedwumadi a yedi mu a eno nso ene nke ye ne beje ho pa nti yesere mo aye na dwumadi no entim na ye ne mu nyina enka mom eni dwuma no nyame nhira mo pa ye numbers ne gu screen so no 05 44 36 72 27 ofre ya ubenya ye chia ye tiefo
ene yahwefo nyina nyame nhyira mo ichia ubia nyame ya adoma da sene ana sene na wotwe se nyame de yankwa cheye na bibia nsi kwan a ana Yesu nso ama rapture na ama ene na wotwe no so na yashase nyame nhyira mo pa e ma mo nyina baba